Салом алейкум. Мардами шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. 4 намуди терроризм мешавад. Политический терроризм, религиозный терроризм, криминальный терроризм, националистический терроризм. Мо группаи бисёр экстремистора гуфта шумо метавонед криминальный терроризм, пожалуйста, ҳар минути секунд. Но агар группаи бисёри экстремистора мехоҳи рафтор кунанд, ман худам ёра как назарияи запрещено дар Ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российской Федерации как терроризм, ман ёра эълон карда метавонам, агар и ҳаромона мехел рафтор кунанд. Мо ёра на группаи бисёр экстремистоша, на назарияи террористои запрещеноша, политический терроризм мо гуфта наметавонем. Именно барои чо такой политический терроризм мо метавонистем 4 эфир гап занем. Чанд реша дорад. ҳар як кадомаш националистический, религиозный, криминалистический чанд реша дорад. ира охири мо дар насиб боша, ман ватан ракиям, Ҷумҳурии Тоҷикистон ватанам. Ман 3 моҳи зиёди истода наметавонам. Баъд эфирҳои хуб ман мезгаронам. Ман 1 сол хаб кардам. Ман мехостам ки ягон одами басавод шона биёвам. Но соф далбаёби бесаводи экстремистову террористов, соф ҳами одамкушо, соф ҳами астаткаи ки ҳастанд? Астаки Абдуллои Нурӣ. Ки буда Абдуллои Нурӣ? Религиозный терроризм, националистический терроризм буд. ҳамун суханаш бас аст. Равқати мардум тире ки мо мезанем, гӯш кунед, е ҷавоно. Малоико меоранд дар дили ҷавонои кулобиё мезананд. Авҳози астаткаи ҳаромаш, именно иқболи чумош, чӣ гуфтесай? Шумо мардуми кулоб, шумо мардуми қимсангир, шумо мардуми кӯҳистони Бадахшон нест мардуми кулоб. Эй ҳамватанони азизам, эй ҷавоно, мо гуфта наметавонем. Нест мардуми кӯҳистони Бадахшон, нест мардуми дига бовар кунед изо мекашам. Ҳаст сокинони шаҳраки Кулоб, сокинони шаҳри Левакан ёки Қимсангир ва ғайраҳо. иқболи чумо дар 4 эфири охираш 116 бор ана ҳамин гапоша ҳар минути секунд такрор кард. ҳар эфирошда, ҳар видеошда шумо мардуми Кулоба вай кардаигиян, шуморо мардуми Қимсангира чумаритон кардаигиян. баъд мегӯянд ки шумо моро экстремисту терроризм эълон мекардед. барои чӣ? бо 3-4 шакали дигааш ришамондагия пустоя иҷа намедонад чо такои ислом. ҳамун 4 та устод мегӯянд бовар кунед накунед дар динаш туф кард, динша поймол кард, любой гапа зафт зидди миллаташ, зидди хоҳари ин миллат. бо мебуранд устод мегӯяд хуб шумо мекунед. мо хаша фаҳмидем ки бовар кунед накунед ба фикрам ҳастанд хоҳарошон ё ки гуфта наметавонам ягон мушаххар дорам, баъд хол мекунад ки ҳама хоҳарои ин миллат ваянд. дӯстон, дар эфир набуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман кӯшиш кардистам. Студия имрӯз пага тайёр мешавад. Ман ба охири моҳра насиб боша кӯшиш мекунем, мерам Тоҷикистон. баъд сар мекунем. сарш мекунем. мо ҷавононро бояд бифаҳмонем. ҳар минути секунд. Ман ҳар рӯз эфир мекунам 120 минута. ҳар рӯз чо такой политический терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. ман апеш худам гап мезанам. ман надидам политический терроризм, ман надидам. ман рӯзи 2 сол мешавад тамошошо кардам. рӯзи 18 2 соли роҳ она мешавад, 18 январ. ман ягон направлениеша политический терроризм гуфта наметавонам. националистский, криминалистический, религиозный, пожалуйста. кӯшиш мекунам ягон меҳмони хуб даъват мекунам. чхеле ки Россияда Москвара и Санкт-Петербурга швак дигар миллатҳо мешиносанд.
یعنی ما مسکو را ناز میبینم این بعد مسکو سانت پترزبورگ یکی در جمهوری تاریک ما کوشش کردم بعد دوشنبه لواکان باید رنگی سانت پترزبورگ باید باشه دیگه پایتختی جمهوری تاریکستان ما گارانتیتون میکنم اشاره لواکان میشه برای که جاده ایسوقوف ایوب است دوستان عزیز 2024 من یک دو ماه یا دو پلان دارم من یک попробовать میکنم که همه گروه های بسیاری اکستریمیست را تروریسم اعلام کنم именно در території Російської Федерації کوشش میکنم اخن بواری دارم خیلی که کارتای گروه های بسیار اکستریمیست را اقبال شما را просто یک попробовать گفته بودم یا دارین در سیم چهارم افیرم یکی باور کنه که دست بالا است اقبال شما امروز نمیتونه گفته ایزو میکشه باید بگه که ای مردم ایسو کفایب نتوری کدمو برامده بزای میگه ایسو کفایب بزی که کارتومونا ایسو کفایب آدمایی که دستگیری میکردن در تمام سایت های اینترنتی بزی که همه را اکستریمیسم تروریسم برآورد حدیث مای کرومیا ریشه ای پداناتو را یک کپلی سپرما ایسو کفایب در کورای ایمینا نزدیای تروریستای запрещено را ما вже ریشه را یافتگیم باید من اونجا سپرما ما باید بچکنم ای بعد قاق میشه برای کار کننده کار است زنده باشین دوستان عزیز در گجای باشین نباشین احتیاط کنید